Nagdumaran ikinabulan nga Liga meeting ang Liga ng mga Barangay LNB Borongan City Chapter nga pinangunahan na ABC President Chenny Barbia ang gimbuhat na Liga Building nga Barangay Campisawa, Syudadan, Martes, Marso 3. Hini nga LNB meeting iginsayod ni City Solid Waste Management Officer Engineer Joseph Lagdaan nga mayda mga barangay sa syudad na nakatalaan pagtindagan ng lokal nga pamunuan in Materials Recovery Facility MRF. Igimpaabot liwatin pira nga kapitan nga da CSWM officer ang ginaatuba nga problema hit ira barangay kasumpahit pagtagabasura kundi nan ira barangay ang ginihimo nga labugan hit mga basura. Nagpasa ni LNB resolution nga nagre-request the Department of Budget and Management DBM Regional Office 8 nga igpailaram paghag-id ang mga opisyal hit barangay sa syudad kasumpahit gimpapatuman nga Philippine Government Electronic Procurement System nga PhilGIPS ay laram hit bag-o nga Procurement Act Republic Act No. 12009 o gigimpahinumdum liwata mga punong barangayan pagdudumarahin Barangay Assembly Day para siyahan nga semestre iti nga tuig 2026 nga pagbubuhaton hit mga adlaw Sabado ug Domingo. Nga ginhisgutan pa nakatalaan nga Basic Incident Command System o BICS training nga papartisiparan hit mga opisyal hit barangay nga pagbubuhaton niya ng bulan hit Marso nga hit bulan hit Abril. Para sa Bagong Pilipinas, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.